un día especial. Awe el minister Nandi Gabinete Pisas, da sea juramenta, of hace una declaración y promesa. Nos gobierno formalmente da consistir en no más que 9 ministros y un gobernador. Tu minister individualmente mester juramenta of priminti delante del gobernador prometo asumir el encargo como minister. El acto de juramenta of priminti aquí da encerrado de forma íntegra cada minister lo contribuye al bienestar de Curaçao con mantención de estatuto de reino holandés y arreglo de estado del país Curaçao. Banda de maximal 9 ministers también nos dio un minister plenipotenciario. Los minister plenipotenciario incluso es de Aruba, Sint Maarten y el minister de Holanda junto a forma Consejo de Minister de Reino. Y así na llama Rijksministerraad. Algún minister ta juramenta y algún ta declara y priminti. Esa aquí ta según nan escojo. Dames en heren, welkom bij de beëdiging van de ministers van het kabinet Pisas op deze maandag 14 juni 2021. Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor de gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George Wout. Ja? Ik zal nu overgaan tot het voorlezen van de eed. Ik zweer dat ik, middelijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, in verband met het verkrijgen van mijn benoeming als minister aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven. Ik zweer dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken aannemen zal, middelijk of onmiddellijk. Ik zweer trouw aan de koning en aan het statuut voor het koninkrijk dat ik de staatsregeling van Curaçao steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Curaçao naar mijn vermogen zal voorstaan. De heer Pisas. De heer Van Heijdorn. Mevrouw Larmonie Cecilia. De heer Martina. Mevrouw Pieters Janga. De heer Sylvania. Dios Todopoderoso, ayúdame. Ik zal nu de belofte voorlezen. Ik verklaar dat ik, middelijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, in verband met het verkrijgen van mijn benoeming als minister, aan iemand wie hij ook zij iets heb gegeven of beloofd nog zal geven. Ik beloof dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken aannemen zal, middelijk of onmiddellijk. Ik beloof trouw aan de koning en aan het statuut voor het koninkrijk dat ik de staatsregeling van Curaçao
steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Curaçao naar mijn vermogen zal voorstaan. De heer Cooper. Neem de declaratie primitief. Ik zal nu overgaan tot het voorlezen van de eed voor de gevolmachtigde minister. Ik zweer dat ik, om tot gevolmachtigde minister te worden benoemd, rechtstreeks noch middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer trouw aan de koning, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de staatsregelingen van Curaçao. Ik zweer dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. De heer Manuel. Dios Todopoderoso, te amo. Alle ministers hebben nu de eed of de belofte afgelegd. Ik geef nu graag het woord aan de gouverneur. Sua Excelência, cada de vosso, agora o minister para Túrio de Cocó, mas chama papel. Voor die awardos, vosso tem encargo, pisar que te guarda vosso. Para sobra, agora vosso também começar com a grande tarefa de governar o país, bom de circunstância excepcionalmente difícil. Afortunadamente, a crise de corona na Cocó está parece pouco controlada, pero esse aí não significa que nós conseguimos com nossa vida maneira da costumbre. E lá nós está franco. Para mais gente, promete que o corona mês, vida não estava fácil. Estancamento de economia de nosso país ano passado a aumentar desvantagem econômica de roupa gente muito mais ainda. E nós lomestehasi tremendo esforço para ganhar nossa economia ribapia a trove e oferecer nos gente uma perspectiva nova. Nos tour tem uma chameste de esaqui. A necessidade social está enorme e não exige ação urgente em todo o setor de comunidade, de cuidado, de enseñanza, de economia, de infraestrutura, de desenvolvimento social, de finanças de nosso país e de justiça de na governação. Nossa comunidade de necessidade de impulso novo e de arreglo para chegar a desenvolver e assim pleno uso de talento que está disponível. Para sobra de que tem talento na comunidade que de nós me está convencer. E tá é oportunidade não tem que ganhar para ter uma sociedade segura e estimulante não desenvolver na mesa. Essa aqui está requerir naturalmente cooperação, cultura e secção e organização do país e também consulta construtiva com nós sócios dentro do reino. Significa que nós trabalhamos a base de confiança mútua, tanto dentro de Cocó, entre sócios político e social, como entre partners dentro do reino e a nível internacional. A confiança é o que cresce e a confiança é o que ganha, a base de esforço e a base de lo que efetivamente vos não vai prestar. Está depender de vós, como Conselho de Ministros de Cocó, para tomar iniciativa e indicar a ruta para sair fora da crise. Esse requer planear e tomar decisões
que te prepara cuidadosamente, den consulta que tú e parte nan involucrar, teniendo en cuenta también el requisito nan de buena gobernación y responsabilidad administrativa de cada gente personalmente. Anto e planan e decisionan mester ta basar riba una evaluación realística de nuestra situación y de nuestras possibilidades. Anto esse ta e reto vosso dilante. Pero vosso nota so. Sempre caminho ta possível, lo mitei para apoiar vosso. Esse ta mi papel como governador. Para dar vosso aliento, para dar consejo e, caminho ta necessário, dar uma advertência também. Título de vosso acordo de governação tá uma governação de pueblo, para pueblo e junto com o pueblo de Corsão, da pueblo subverte. Claramente vosso tá indicar, buscando de conhecer pues, que cota vosso afã para assim den Equator anos nos dilante. Me tá expressar o desejo que efetivamente vosso lo cumpre com a meta aqui. Cidadano de Corsão tá conta com cada de vosso. Me tá pedir Deus bendicionar cada de vosso seu trabalho. Para ajudar vos nan em cada decisão que vos nan se toma e que o Corsão lo tá bendicionar com o trabalho que vos nan também presta. Mas chama já para bem. Nós vamos brindar. Nanta se me fuma trampang. Meneer Peterson, welkom. Contente com você. Senang, tu rene ting kosi bebê? Dia mais, gabinete Pisas, que bom Deus guia vos. Viva Corsão! Viva!